karuraka katererwa hambuga nkuru za municipality ya Kisoro kandi kabekebe imbere district commercial officer Geoffrey Kazungu. Richard Ndiana urumeya wa municipality ni yemwe hamwe na district commercial officer Aaron Mufitimukiza bayitotereho n'abashubuzi batari bamwe na bamwe municipality yemwe nabo babe baroho ubakaruraka kabintu katerwa ukurigira habirjiro mu kutorana birangiriro Geoffrey Kazungu BNC expeditor wagumira habwace ya personi kandi habumuremi George niwe vice chairman Mbonigaba Augustine niwe secretary Mbanza bwa Alexander niwari yabwa treasurer n'ingasho bici Mtuzo Reste niwahangwira bwa coordinator abanda barangirirwe harimo Hakizimana Amosi amwe na Muhuzi Joseph ukurigira hari Geoffrey Kazungu ukuteza karuraka twijaho bwanyuma ya ministry kuragira district zone mu Uganda ukuteza karuruka National Chamber of Commerce kandi district ya Kisoro ni mwaharizo muringo ngo gumwe Kazungu yashobora ngo abembezi 13 nibo batoreye no mukaruraka ngo kandi bashatu bonka nibo bakuza Kampala ukutera karura ihangariyona elected certain members to all representing all positions as required by the Constitution, Article 26 of the Uganda National Chamber of Commerce and Industry. So far on 20th July 2023, I received the letter from the Secretary General Uganda National Chamber of Commerce and Industry requesting us to mobilize and have elections of branch or district National Chamber of Commerce. Mbegambo be BNC expeditor usingira karuruko bwacha ya person bwa union agizire ngo bwiro bwaheriza umbembezi bwa union naza kubukozesa kurebeka ngo bimshuburo byayongeramo amani muri Kisoro beitoshtireho na hare ngo ruihangariyona. To have been elected as the chairperson of Uganda National Chamber of Commerce and Industry Kisoro branch. I would like to thank the business community who has put me in this position, and being a senior, I've been chairman for the last 2 terms. This is the 3rd one, and I'm thanking them so much. And I hope that when we go for a delegate conference, we shall also be given a place, maybe being on the abandi bebembezi barangirira umkaruraka nabo baraganise ko barikuza korekera kubasika cyona kurebeka ngo district ya Kisoro yatunguko mbye mshuburo bayitotereho no kwatanisiza hamwe abo intunguka ya Uganda ya hamwe. Shimira n'Imana cyane yakoze uyu mukoro abantu bawita ngo mbese ntibawuhe agaciro. Nshimire tani ngofisa udufashije muri uko mukoro ugutora nangwa kudutoresha akashime abacuruzi mwese mwaza gufatanya natwe transport kandi transport nifitemo experience ko natangiye business ya transporter mu mwaka wa 1988 ni kuvuga ko maze imyaka 35 mu rucuruzo rwo mfite harimo n'ibyiruka makuraga gashakwa Adonia Teire aba Sky TV agenshonga muri Kisoro.